Međutim, od danas je ta riječ toliko je zbanalizirana, toliko je strivializirana, uključujući riječ nacizam, i tu možemo par riječi o tome kazati. Fašizam, toliko je banalizirana da ta riječ više apsolutno ništa ne znači. To su postale pejorativne riječi ili hrvatski kazano, to su uvrijedljive riječi ako želite nekog poniziti. Čak vi danas ako kažete taj gospodin, on je ljevičar, on ima malo više romantičniju i ljepšu crtu, kad kažete kao pridjev, on je ljevičar ili kao imenicu, ali ako kažete da je desničar, već ga zamišljate da je malo ima trbušinu, da voli pit pivu, da mu možda fali koji zub, da mu možda iz ušiju neka vire vani i ta ga repa ili šta, repa ili mrkva ili ovo. I to su recimo izrazi koji su se nažalost jako ustaložili, ustoličili, pogotovo nakon 45. godine. Znači, ako želimo analizirati politički rječnik ili lingvistički kazano, jezično kazano, bože što mi je to prva struka bila, romanistika i anglistika, to se zovu semantička skretanja ili pučki rečeno jezične aberacije, jezična skretanja. Vi danas koristimo riječ nacizam, to svakoga dana zove nacizam, to vidimo danas u ovom trenutku vidimo kako Rusija, ruska vlast i ruska politička klasa optužuje ukrajinsku političku klasu da su nacisti, a ovi njima isto spuštaju ste fašisti. I ti izrazi, ako bi shvatili njihovu genealogiju, ponavljam, moramo ići u 45. godinu, razumete? Jer taj izraz, konkretno fašizam i nacionalizam, je užasno izdemoniziran. S time da mi onda zaboravljamo, ja ne želim sad tu niti hvaliti, niti ljubiti te pojmove koje stoje iza te riječi. Moramo razlikovati pojam i riječ. Međutim, pitali ste me da se vratimo odmah na desnica i ljevica. To su vrlo, vrlo apstraktni isto pojmovi. Jer vi, konkretno, ja vas mogu prozvati desničarem, ali jedan vaš protivnik će vas prozvati da ste neonacista, da ste ekstremni desničar, dodat će tom desničaru još možda pridjev ili neku drugu hiperbolu. I zato se ja jako toga ustručavam se koristiti izraz.